Kuri ino tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2025 mu masaha mu gitondo ashyira saa 4 z'amanywa nibwo ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bwatangaje ko Bwana Colonel Alexis Rugabisha wari umuyobozi wa brigade ya 12 muri FARDC yaguye mu mirwano na M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Colonel Rugabisha yarasiwe mu mirwano yabereye Imukwija muri teritwari ya Kirehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuri wa mbere Gashyantare 2025. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare rya FARDC Bwana General Major Sylvain Ekenge ku itariki ya 2 Gashyantare rivuga ko urupfu rwa Colonel Rugabisha ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo no ku gihugu. Urupfu rw'uyu mugabo kandi ruje rukurikirwa Pacifique Ntawunguka Omega wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCO Les Forces Combattant Abacunguzi warwanaga kandi no mu ngabo za FARDC muri uru rugamba. Nyuma yo gutakaza abasirikare benshi, FARDC yambuye umujyi wa Goma ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2025 n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo ndetse rero niherutse gutangaza ko M23 isatira umujyi wa Bukavu ngiwaguriremo ubuyobozi bwawo. Ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko buzakomeza urugamba kugeza bufashe na Kinshasa, umurwa mukuru w'igihugu cya Kongo. Ni mu gihe guverinoma ya Kongo yahize ko izisubiza ibice byose uyu mutwe wigaruriye. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo ku itariki 31 Mutarama 2025, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Bwana Jean Pierre Lacrosse yatangaje ko umutwe wa M23 wakomeje imirwano werekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yerekeza mu mujyi wa Bukavu yatangiye nyuma ya tariki 23 Mutarama, nyuma y'uko M23 imaze kwigarura umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru aho ngaho ni muri Goma. Nyuma y'uko M23 imaze gufata umurwa mukuru wa Goma, yahise itangaza ko ikomeje imirwano aho ishaka kwagura ibice byose yafashe ikagera no mu murwa mukuru Kinshasa, ariko ivuga ko izakomeza kurwana mu gihe FARDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari yemera ko bicara ku meza y'ibiganiro ngo baganire bashakire umuti iki kibazo. Uyu munyamabanga mukuru wa Loni Bwana Jean Pierre yagaragaje ko afite impungenge z'uko M23 ishobora gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi y'aho uyu mutwe uri nk'uko wabigenje i Goma. Yagize ati, urabizi ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye mu bihe byahise bimwe mu bintu nk'ibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose. Bityo rero ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu zose mu bijyanye na diplomasi kugira ngo hirindwe ko ibyo byabaho. Jean Pierre yavuze ko amakuru yahawe avuga ko M23 yari igeze ku kilometero 60 uvuye Bukavu. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP byatangaje ko abasirikare ba leta bari muri Kivu y'Amajyepfo bose bashyizwe ku mihanda ikikije umujyi wa Bukavu kugira ngo uyu mujyi nawo utigarurirwa na M23 nk'uko Goma byagenze. Ibi kandi byaje bikurikira ko abayobozi b'umujyi wa Bukavu bahise bashyira abasivili benshi mu gisirikare kugira ngo bafashe abasirikare kurinda uyu mujyi wa Bukavu nawo utaza kwigarurwa n'umutwe wa M23. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira ryatangaje ko byibura abarenga 300 b'Igoma no mu bice bihakikije bavuye mu byabo mu gihe hari imirwano ishyamiranyije M23 ndetse na leta ya Kongo. Nyamara iyi mibare bavuye mu byabo abenshi basangwa ko bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagahabwa ubuhungiro na guverinoma y'u Rwanda yabitayeho ikakora ibintu byose. Nyamara ntibasiba guhwihwiswa ko u Rwanda rwaba rufatanyije na M23 kugira ngo rubuze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano. Ibi kandi byagiye bigarukaho n'abayobozi benshi harimo na Perezida wa Afurika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa wagaragaye aterana amagambo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amwumvisha ukuntu ari nyuma ya M23, nyuma umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akamwumvisha ukuntu nta hantu na hamwe u Rwanda rwakungukira kugira ngo rujye gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakoze yatangaje ko kubera umutekano muke uri mu karere, ibyo byatumye u Rwanda rufata ingabo ndetse n'izindi ntwaro zikazegereza imipaka mu rwego rwo kurinda abaturage bayo. Nyuma y'uko mu mirwano ishyamiranyije FARDC ndetse na M23 mu gace ka Goma hari ibisasu byinshi FARDC yagiye irasa bikarwa mu karere ka Rubavu, abantu bamwe bakahasiga ubuzima. Ibi rero byatumye guverinoma y'u Rwanda ihitamo kurinda umutekano w'abanyarwanda, biko kumanura intwaro ndetse n'abasirikare kabegereza umupaka mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko hari ibintu byatangajwe n'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika n'Amajyepfo SADC. Yavuze ko u Rwanda rudashobora kubyihanganira, aho uwo muryango washinje ingabo z'u Rwanda kuba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, aho yagarutse ku byatangajwe na SADC mu nama idasanzwe iherutse guhuriza abakuru b'ibihugu biyigize. Umwanzuro wa 4 iyo nama yateranye ku 31 z'ukwezi kwa gatanu uragira uti, inama yakiriye raporo y'ibibazo by'umutekano muke byubuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanamenyeshejwe n'amakuru ateye impungenge y'ibitero by'umutwe wa M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF byagabye ku ngabo za leta ya Kongo, iza SADC ziri mu butumwa ndetse muri DRC ndetse n'abaturage bo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyo SADC yashinje ingabo z'u Rwanda ari ibintu bidashobora kwihanganirwa, cyane ko bije bikurikira ibimaze iminsi bitangazwa na leta ya Afurika y'Epfo nayo ishinja u Rwanda ibinyoma. Bwana Olivier Nduhungirehe yakomeje agira ati, uretse ko muri ya nama ya SADC hari ibintu yavuze bidashobora kwihanganirwa by'ibinyoma byambaye ubusa byo kuvuga ko
RDF iri muri Kongo ikaba ariyo yishe abaturage b'abasivili. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyo binyoma bitakwihanganirwa bikabije byiyongera ku bibazo byari bimaze iminsi hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda, avuga ko byatewe na bamwe mu bayobozi bo muri icyo gihugu. Bwana Olivier Nduhungirehe yakomeje agira ati mbere na mbere nyirabayazana iki kibazo ni bariya abayobozi ba Afurika y'Epfo, cyane cyane Minisitiri w'Ingabo Perezida Ramaphosa na Perezida Kagame bagiranye ibiganiro bibiri mu cyumweru gishize ku wa mbere no ku wa gatatu. Ibyo biganiro byagenze neza. Mu kiganiro cya mbere Perezida Ramaphosa na Perezida Paul Kagame mu cyumweru gishize baganira ibiganiro bibiri by'ingenzi. Ku wa mbere no ku wa gatatu niho ibyo biganiro byabaye kandi ibyo biganiro byagenze neza. Mu kiganiro cya mbere baganiriye ku kuntu iyi ntambara yarangira nta gushinjanya kurimo, baganiriye mu mwuka mwiza, bumvikana ko hariya hakenewe agahenge. Icyo nicyo cya mbere bemeranyije. Ikindi kandi bemeranyije ko hakeneye ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 kandi ko Perezida Ramaphosa agiye gukora ibishoboka byose akabwira Tshisekedi agomba kuganira na M23. Ibyo akaba ari bimwe mu byarenze ikiganiro cya mbere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ikiganiro cya kabiri abo bakuru b'ibihugu bombi bagiranye ku wa gatatu baganiriye ku mirwano yari iherutse kuba, aho Perezida Ramaphosa yanabwiye Perezida Paul Kagame ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baherutse bishwe n'abasirikare ba FARDC. Ati ni Perezida Ramaphosa ubwo wabimubwiye. Ibi Perezida Ramaphosa yabivuze nyuma y'uko u Rwanda rwari rukomeje gushinjwa ko arirwo rwishe abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri Kongo, bari mu majyaruguru ya Kongo mu kubungabunga ubutumwa mw'iki gihugu. Ikindi kandi baganiriye mu nama ya kabiri, Perezida Ramaphosa yasabye Paul Kagame ko yamusabira ingabo za M23 zikemera ingabo za Afurika y'Epfo zikambitse muri aka gace ko DRC ko zabona amazi, amashanyarazi ndetse n'ibyo kurya. Ibyo bintu biraba. Ibyo rero ni ibiganiro by'abakuru b'ibihugu bitagomba kujya hanze. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko buke nyuma y'ibyo biganiro byahuje abakuru b'ibihugu bagiye kubona bakabona ikiganiro cya Minisitiri w'Ingabo za Afurika y'Epfo ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga baganiriye n'abanyamakuru, aho Minisitiri w'Ingabo yavuze ko Perezida Ramaphosa yahaye gasopo Perezida Paul Kagame kandi batigeze babiganiraho. Yavuze ko ibyo byakurikiwe n'ubutumwa bwanyujijwe ku rukuta rwa X rwa Perezida Ramaphosa aho yise RDF inyeshyamba, avuga ko irwanya abashinzwe kugarura ubutumwa bw'amahoro ba Sami DRC. Ibi nibyo byatumye Minisitiri Nduhungirehe asubiza ku nkuru yavuzwe n'abaminisitiri bombi b'Afurika y'Epfo. Yari inkuru yuzuye ibinyoma. Nyuma kandi Perezida Paul Kagame yasubije ku byanditswe na Perezida Ramaphosa wise RDF inyeshyamba. Icyo gihe Perezida Kagame yagize ati RDF ni igisirikare ntabwo ari inyeshyamba. Sami DRC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro kandi mu by'ukuri atari ko bimeze, ahubwo zaragiye kurwana. Ati nanjye narasubije ku rubuga rwa X mvuga ko biriya bintu Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo yavuze atari byo, ko nta gasopo bahaye u Rwanda. Abasirikare ba Sami DRC atari abashinzwe kugarura amahoro, ahubwo ari abasirikare baje kurwanira Tshisekedi n'ingabo z'abajenosideri za FDLR zicumbikiye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa Zalendo n'abandi. Minisitiri Nduhungirehe kandi agaruka ku buryo kandi umwuka umeze hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, aho yavuze ko nyuma y'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa ABC News, ikiganiro cyanagiyemo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Ronald Lamola hise amuhamagara amusaba ko bakomeza inzira y'ibiganiro bya diplomasi, amusaba ko bakemura ikibazo kitagomba kujya hanze nk'uko byagenze. Minisitiri ati nanjye naramwemerera nyuma yo kumpamagara mwemera ko tugomba gukomeza ibiganiro by'iyo nzira. Rero ni inzego zitandukanye ubu zirabivuga. Ubu ngubu tuzareba. Babonye iriya nama y'abakuru b'ibihugu yasabaye ku wa gatatu, yavuze ko hagomba kubaho inama ihuriyeho hagati ya EAC na SADC kugira ngo ducoce icyo kibazo tubone ukuntu twagikemura, kandi nabonye SADC nayo yemera iyo nama ihuriweho. Hagati aho guverinoma y'u Rwanda iherutse gutangaza ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacancu b'abanyaburayi byari rifite gahunda yo kurutera. U Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ziri muri RDC zatumwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta shingiro bifite, kuko ziri kurwanya abaturage b'icyo gihugu ndetse no gushoza intambara ku Rwanda. Iri tangazo rivuga ko amakuru yamaze gutahurwa n'ibimenyetso bifatika byerekana ko imyiteguro yo kugaba ibitero yateguriwe hamwe n'ingabo z'amahanga ziri kurwanira mu burasirazuba bwa DRC zirimo FDLR, bigaragaza ko intego n'imirwano atari ugutsinda M23 gusa, ahubwo yari ugutera u Rwanda. U Rwanda rwagaragaje ko RDF irinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka y'u Rwanda. Ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abasivili, bityo ko zidashobora kugaba ibitero ku basivili b'ikindi gihugu.